Isingiro district yaherezo kwakira biliyoni 1 na miliyoni 200 ezagiro musakwigana 31 nko kudisi wa district arikushobora yakashwe n'etandika okisetshaha twine sakozi n'ogwenda gukira fine sakozi zine sente okutera hazine atwatandika esente zikam respecting 2.2 billion hona minister n'okimanya we only received 1.2 billion twazitwongereza na twazihereza sente zikwingana cyaretera kugira ngo hati abamwe bine sente nyinya hasako zabo kandi abandi binenje emyeto abakazi abantu abino burema hamwe n'abasheija nibo bari kwija kuganyura mu nkoreji banana production nyekuriginga na enterprises okaga kinana nema then hakurataho okulisa mbuzi na enterprise groups binashanga na munana hona bashabo kuzikwata je okwetungura ba town clerks hamwe n'aba parish chief bashabo kuzora misho aha sentezi okureba ngo abantu abashemerere kuzitunga babe nubo bazitunga bituzitari zo kuzoma mikono etahikire abo kuba owemuruka na report ngoye gombora nahamwe embere tukora ntuzizumira mushekwe bwo mukareba ngo okumwayiga kushizuma abantu bandi so that eshongezo ziresta eshongezo zwera muruka so that zinche zibasekwa niziza district mwero bagizere ngo kubaraze bwa basentezi babaza kwa miliyoni ngo watiriye cyabi no watiriye cyabi konka mwene mbesere n'abakoshoninga kwago baharundi ijoro aho nkogo bayiro sito kumuryaha esente z'abantu muzubahe ngo kuziri Minister Bright Ramirama wabariyo mjenyi mukora hakutongozo kutandika kukoresa empiiha yashaba barukuza kuzihebwa okuzikoresa nkentandikwa bakebinga hobworo omumaka gabo okurya bari hamagoba batari ya capital obuto bantu tugenda okuntwegesa parish model tukakibagambira ninye namukije yoje kawu kamasho officer RDC chairperson ahoraze wona esende mutari ya capital utari embubu iyo nembubu hona Minister Ramirama yaraganisa kurondera abahinji n'abariso butare hamwe n'empinga eyo murembe tukakimanya ngo cyakizire no gukora abantu ubworo mununga no kugenda kutarukora hamwe buri mwaka kora winga sombwe no gukora hamwe icyo kitakabeba gasha kwa Ruth ni wamanya